салом шунавандагони азиз, минтақаи Ворух дар ноҳияи Исфара чандин муддат аст ки дар сархати хабарҳо қарор дорад ва тоза дар ҳафтаи гузашта мо шоҳиди танишҳои навбатӣ байни сокинони ин минтақа ва сокинони рӯстоҳои марзии ҷониби Қирғизистон шудем ва имрӯз мо барои суҳбат дар бораи он ки дар Ворух чӣ мегузарад 3 нафар аз сокинони минтақаи Ворухро даъват кардаем. меҳмонони азиз, хуш омадед ба суҳбати Радиои Озодӣ. Ташаккур. Мешавад худтон пеш аз ҳама маърифӣ кунед? Албатта. Ман Туйчиев Зафар Бобоевич аз деҳаи Хоҷаи Аъло. Хуб, ва дуюм нафар марҳамат. Маъруф Насриддинович, Хоҷаи Аъло. Туйчиев Мурод, сокини деҳаи Хоҷаи Аъло. Это годами накопленная проблема, приграничные проблемы, которые споры идут из-за территорий, из-за пастбищ и так далее. Есть поголовное такое выражение, что Ворух является анклавом Таджикистана. Но карты, которые существуют 1939 года, 1945 года, 1958 года, подтверждают и показывают, что Ворух никакой не анклав или территория. Аминҷа барое ки мо дар унҷа нестем ва хуб намедонем, мешавад ки ҳамина дурусттар бифаҳмонем ки чӣ хел шуд ки Ворух дар дохили Қирғизистон монд баъди пошхӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ? давраҳои саюз буд, аэропорте ки Воруху деҳаи Хоҷаи Аълоя бо ҳамон чоркуя ҳамон химикатҳо мебурдан, пош медодан барои ҳамин силхозяйственниҳо. ҳамон территорияҳо ҳозир ба территорияи Қирғиз монд. вақташ дар ҳамон ҳайати Тоҷикистон буд. яъне он тарафи марз монду? Албатта. бале, онҷо аз тарафи Қирғизистон солдатҳои мондагӣ бо яроқ меистанд, тамом халқа намемонанд гузаштани. ин кор тахмин соли 70 қишлоқи ҳамон қишлоқе ки Оқсой ҳозир Тоҷикистон ҷудо кардоса, ҳамон қишлоқи Оқсой ба як 10-15 ва оилаи қирғизи ҳамонҷа ва чӯпонои қирғиз ҳамонҷа зиндагонӣ доштанд. бале он вақтҳо ва ҳамон селски хозяйствои Ворух барои чӯпоно хона мисол замин ҷудо кардианд ки зиндагӣ кунанд гуфтанд. ҳамон чӯпона уже бисёр шуда ҳозир ана полни территория айхуд карданд. тарафи Тоҷикистон хеле мухолифае ки қирғизо то деҳаи аз Оқсой то Тамдиқ роҳ бисозанд. сабаб чӣ ҳаст? Масалан, агар ин роҳ сохта шавад ба касе халал мерасонад ё масалан чӣ паёмад дорад? гӯем ки буд ҷӯи назирӣ ҳозир ҳаст канале ки ба Боткон об мерасонад. хоб аз ин ҷӯй даврои пеш мардуми Чорку об мегирифтанд. ҳозир аз ин канал ҳатто ки мардуми тоҷик ки дар ҳамон Чорку воқеъ ҳастанд об гирифтан наметавонанд, барои ки қирғизо халал мерасонанд. аммо ба ҳар сурат чӣ меган, ҳамсояро одам интихоб намекунад. хуб, шумо дар ин тараф ҳастед, оно дар он тараф ҳастанд ва бояд як роҳи чӣ меган зиндагӣ, як роҳи ҳамзистиро пайдо кунанд. Для этого абсолютно должны приложить все усилия наши властимущие и с киргизской стороны в первую очередь они и наши. Потому что мы читаем, мы видим заявления официальных властей, вот баткенского нашего соседей, да, официальных, не народа, а официальных представителей власти о том, что якобы Таджикистан преднамеренно финансирует своих граждан, кредитует их в размере 25-30 тысяч долларов, чтобы жители выкупали земли, дома у киргизов. И таким образом происходит, это они пишут, они объявляют, и таким образом происходит захват территорий Киргизии, и Таджикистан якобы вносит эти земли в свой кадастр.
تنش‌های خیلی اظهارات‌های تند و تیز از هر طرف میشوند. خب تاجیکستان هم قرار کشوری بوی نیست که به هر شهروندش 25,000 دلاری بده البته بر از زمین بگیره. نظری هم صحبت‌های دیگری ما چی هست؟ اونو همین راه حل همین قضیه را چگونه می‌بینن؟ فکر عقیده من همین است که افسرانی که از طرف قرقیزستان آواره مانده شده است با یراق همین اوبانبوری که در اونجا هست دویم هستند و مرز تاجیکستان از اول بود همین خیلی هست. فکر عقیده من که بین خلق تاجیک و قرقیز از اول دوستی بود، دوستی خواهد ماند. همین افسران همونجا یکمش که گیرن برای که اساسی بین خلق تاجیک و قرقیز تیزتون میکردگی افسرانی که اونها از دیگر منطقه آورده مانده شده است، اونها نمیفهمن که پرابلمی که در اونجا هست اونها نمیفهمن. انشالله و ما هم امید میکنیم که مثلا همین نزاع برخواسته بین یا تنش برخواسته بین مردم تاجیک قرقیز در اطراف وروخ به یک راههای مسالمت آمیز و آسایشته حل فصل خود را بیابد و این دو مردم چطوری که در گذشته بود در کنار هم دوستانه زندگی کنند. شنوندگان عزیز، رادیوی آزادی بود با گفتگوی میزگرد در باره وضع وروخ.